ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ha ka arpu Tarik ukelalengkot arajar arpu way. Uway Samla ubadang arpu sansnem kerta ubanagasnong maukelot ya ubalatip kerteng kum urejo thaumoj ulang Ngam Jyllop ha kaway katway kabadon Dwarksuid. Bantip kambanya yakini ka jingjia ka kinhon ka Batisi TV kala hiar menta kasngi ka arpu kendai Tarik ukelalengkot ban yakendo markman bat ki bahayeng hasem jong u. Habala poy ha maukelot ka Batisi TV kala yok ban yakren bat uba WD karir uway na kipara baya trailang bat uniw Samla Dwarksuid. Uba karir ulayatho bakane ka jingjia kala jia hakapor bakidang kre ban let di siya kata hakapor katway baji menstep namar baki sedang tray nado kapor para baji menstep bat kidi siya pat hakapor katway baji. Ulayatho ru ba kibabon kibaya trailang kila nang yat syakmat bat usa kaddo mau bat urejo bat hakatay kapor usamla rejo ula nang yat syakman kat ba maupat ula phai syakaway pat kaliang ban let yarap ay mau namar baki pentre ya kakenro henry kendit ula ong baki breu ki badan halor jingking kila perta breu bat ki kedau syapo ban pentip badon bahap hapo henry umpoy perkhat satya ban dei urejo dai tat hadu ba ula yoi ya katap mo jong u. Kapur bau hapa ngi haka kapur tigala po ya kapur banga bisa elit di sia te on elit di sana te ora tang suong hiban elit di sana te waro te bestre hejrong kili ayan elit di sia te ya don pastang saungut te budana mat arngon te ngi don batu te kita ga mun tang suong elit di sana te gila on kili akam sata siling la ita ilenti akam sata siling te ngapat batu ang kum tali nang lat khat wei baji te kum no di chat ne bam jano tar khat baji bam ja te ma tu ang ha ma kili alen jute let kalen ma kun te nga to le alen jute lam no te tang kum ta hi te utau phai ban le ni lenti chani te nga bang kieu no ste na marudon wei batre ta kan ro ngamut ban ya ban ai ma hang te tang kum ta hi te Ngam hautik bateri ti dengan pak boy ya lana bo jerong nanti bo jerong ni kieng oleh kedau sipo dengan mare be hatre payang na om banang nang mut bau hap to nang welding nomor bu don po jerong ni ki nang mut bau hap ta tengah le chang ta don ai tu tei bra jerong kedau biang sipo tak miet yang yo i sia tang mangam tip bau dei uni ngem pati bau dei uni ngitip ha benda mi tetap mo sejrong te hakata kapot de tangkom tahi te kinang yarap te kila buan mari ha man de kinang yarap te kila buan ni tu si pai better itu te kila ya rap bet yang tu oh at kal ti siang nang sing wa ang ni tang ba isi ba ya sim sautoli isi ya tang ba ta jurong dengan ni kalong kum batang nurun si na ka umay ten dalet pindal kam na ni si du pindal njat itu ka umru sei dan Sulung biji jenang ni hutan. Namar ba kakenian rupam dahe tapo ba yesi. Peman bat mendon ai. Namar baju alet nang tai te. Bro si benai mental ya tering ti. Alet lenti nang ta. Ngila yok ru banyakren bat uba mau kordor nongneng uba dai kontraktor uba pentre ye ke jing tre kenro kabadon Dwarksuid. Ha kaba ula penpau ye ke jing sngosi halor ke jingjia kabalajia menhnin kesngi ka arpu Tarik ukelalengkot arajar arpuway baka day ka jingjia ka ba amshim lapoy perkhat satya uliyatho susu banakaliang jong u kum kontraktor uhab ban pelut ya barok ki jinglut jingsep ki ban lut hakasngi ba an pendep ha ka ba let on tap ya ka met badangsa jong urejo ka ba day lasai kasngi ka laipo Tarik ukelalengkot arajar arpuway nagalin junga kum ibe pentri kam dingi sungkia hi halo ke ikba la jia menlin mo ke ko siangi kum ki nang tri do habni ai kam ni pentri kam kalau mengim kuat hi ke
nung bersusi kan dia ki nung ki nung tray dari Metïap menin ngai dia Ngam 9 te dan tiki ni ki nung pej ke kam te ni le Metïap sengang sihar pun la har klohi ketika jaka bajia ke kam badah dia kum tapat long la lek support ke CSC benar nak bohil lembang dengan lap berkaripot nak kalian hidup sorry tidak declare bah akhlak dia kebiasa dia berkata pat long nak kalian jongi kum kini alam dia kakam long ila su sim nak ika berdiri kesenjam menjadi simnya kamet menolak saja jadi dia nak bentuk ke helmet nak bentuk ke polisi department mak lek berkam dia kebiasa dia nak bentuk ni ke untuk bedang sak jong kamet long ni kum tidak punya ke kampat long hap sim ke jing ki pura men tip lu ke jing bekam ro fat ke long hak jing lu sep la ne kono lu bentah ni ai lu ke jing sulem lang betak yeng hi bro bat kum ju ba amnya don hang lu ke bentah ke long ba im kuat bekum kini ikin lang ye jia mo itah kuat ni ai jing tu Nakaliang jong ukpa jong urejo, uba aibor lang kenter, uliatho, ba urejo uday ukon balay jong bat uday ubadang syong samla. Ukpa ula ay kublay ya baro ki bala ay jingyarap, halor ka jingjia ka bas ngosi ka bala jia ya ukon jong nado ki pulit, ki shipay, ki reopat ba, ki bala ya snok ti lang ha ka jingjia ka bala jia, menhin kasngi ha Dwarksuid. Bekerja mungkin bekerja dalam skripsi orangnya dia ngadanya kita sekian isu ada kekuan kilo bekerja tentang tak nilai lagi buat dan balik mesin kelang hap ban yawan ya kila tiup nama untuk ban sei nama apa ya CSC takin sai ya hap ba ai pulit lah ai ke jingarap yang pan jingarap ya tu ngala dia te wi apa lagi kata long bau laklan tu ngai bam idon dak dan ini kadi tangka tak kejing kelapa hap dan tu nah syukur pak taban laj ya ka pusmat ke nama ndek ibu kita somen tai te la ya buat la tinti dan itu dah ini ya SP napa Ngam wa ila yarap di sini nampak ya kita yang kenapa nyok ban sei ban rak masih dia pun cok lihat dia masak sampai ni kun jadi dari dapur kun jangan balai ya betul-betul sesuai sama